mga kauno. Muna ya katola tayo ya kiso asuk-suk ang sasip ka tayo kisos ko. Kayo ngayon nanuya ay kayo puni. Mo petakan Semesahsi Kauno. Nagakan mo itang sasi kakan upan na namor. Masasan kakan pollution pa na. Magsasan kakan natin milili. Sasan kakan natin marara. Na ay walo magsasi. Peneinei dia. Karyawan ng Pohnpei sa senior passer. Pohnpei senior passer in Oaralap. Pohnpei koaros, meron peneinei theory. Marco, TJ, Kasal Senator. Koaros may open na sa school na wasagis. Ngay lemang patamang kamawikin sas. Tama masa ng course nga kakan kita kakan kamawi sas mo. So lo na wa ngay puliyud ngay sa rapaki. So school na ngay sa ipenei po we take out the park. Kisugay na kay tigi pata ko sa basement sa rusos. Ngay sa kulon sa rapaki lapat na kakan kaon sir pisas. Amo ngay naman uliang tisap. Tabuya sa Kaping ori peneinei niyaten do sa Melel rally Lipu may initiate sa selupan na shows ko. Ngay Kaping ginakakan kubureta. Pag mga peneinei o kipitin na anas peneinei o may nanin kay karat. Melel Marco Mimi nag-apliki rito. Maria rally po Pagkon pa natin na mensahe na upan na shows ko. Ang kakan sa klasa si pagkon na mo. Kailangan kamali po yung mga sinishid sa karan. Pasayang rasi shows ko. The counterfeit. Usahan si mga itiyarata. Pagsasa na ukiban na shows ko. Ngayon sas na iklisya si kayo. Tulisig pa. Ibili. Eu tikin koto o kokola. Umuri pileu. Tikin koto o pil kokola. Ap sampa tutuet. Waan kose kosanti yung sampayo me. En kos kosanti yung sampayo me. Sasi soga kan sasan kay minimina po sampayo. Meokos me more living things. Meokos me more than mina po sampayo me. Iso ka kan poch erey. Wamo mo na kos kosan. Meokos me suwe more than mina po sampayo me. Kay puli sampayo. Lao ansokos me kauno kasuri la sampayo. Kosantiyo me magsasilid ang lala. Ikaw yata lilang kisasi. 8 kisasi. Wala kang pesang sasi mo yun. Sasi sawen naman, kaino ng parta na riya sasi peneinei. Sasi sawen naman, sasi sawen peneinei, na mesang sasi. Pa magsasi ulit kaya naan. Sasi sawen naman nasang sasi. Apa sasi inakaway ong na kosana ti sampayo. Wa kaino man uyaw. Kos promise ito re sasi. As well promise ito re sasi pa. May puya so uyaw ito re sasi. Wala pananay pata. Atama kos promise ito re sasi. Inaw kito re sasi pa. May kos me en kulugalil ki sasi. Ano Pohnpei State kan asang kisasi lang. A peresa ngo so ya wito resasi. Au tiba en kaun Koasoandi. Sasi ona kinses wot kila.
Tama uyaw yang wait somta. Sasi suwe malam na pahin kakan uyaw kain. Sasi suwe malam na awit kain parata. Tapa metera men uyaw itore sasi yun. Wa kanu men kan uyaw. Sasi oso mangkel. Pakos sagpapakan sagsas. Kos sagpapakagsas. Wana papakagsas man ko. Magsas kila tame uya to resas. Mainin ko sampal med. Magsas ni kila tame uya rin sir ne makemen Jesus. Wana pakakagsas kay wato na siriman pa kamat kame wasiro look the kamelay. Kaya kamu mau-yang rene sa sirge sa peneinei. Sa siya naman lapasasin sensuit. Lapasan na sureta kano. So meo ko sa uya. Akan wasi kita ramam na masoti pa akan wasi rolo. Kama-kaman. Kaya tayo lupuyo sa nakata. Kaluk-kaluk kam-kam. Magpakasala ito rin sasi. Pakos ang pilig sa kasisak, madesak. Lalo itikin, esasi ang ken, esasi peneinei na asang resan. Sak madesak minari kaon. At tama kaon na uya. Wala pakasasi. Kito rin sasi hele. Pagsasi ang kakan. Kito rin sasi Koasoandi. Kito rin sasi masan. Sasan kakan mau morgue, sasan kakan receive, sasan kakan pakata. Ano uyala party na sasan mau. Makan puyan uya autoresa. Melang sasuman suwain sensuit. At tama uya autoresa. Saan kakan na kauno pupul. Pupulan kaunan kakan pilik sasi. Sasan kakan wiwi na kayo. Matesat sasi alian ulalalayan so. Hindi bispilitan na Koht. Ane kayo maudan mesul dawlo. Kabarbar makauno. Puli-puli, kuli-kuli, kalwawi na rasurus mesul. Pasasan mo yan tamo. Meron ko utang kulito resas. Utang sa wala sa susungan pakatan. Apayan siya agsantan kosan kayo karanig sa. Saan kalan waitan kaunon kulpesa. Waitan kaunon karwawig sa na tamang sasuyan. Semesahsi Kauno Koahs. Magsasi pagkata iya masa kito na sasi na sasi mo yung paimen kakan kansa na maupis. Na punit kayo relati udah silu play. Kitail Kaping kailangan Koht siya kitail kung Jesus Christ. Isa kitail makalangan o Koht magpararan kansa na mauparos. Ita rin ay sasi pararan kansa na mauparos. Ako sasasi kansa Sasi na rapa, napog sa rusa plito rin sasi mo. Sasi na rapa, sasantaan tiya. Sasi, taki, ano tang kito rin sasi. Ngayon ka para mga peneinei ko, sasi peneinei ko, peneinei ki bait sa mga markas. Sasi arma souleng, sasi kuwi tama masa ng kao. Ngayon kami lalapan ta, mararato rin sasi. Sasi tama sasi miyer minalal. Ipuru pao sa wano pili. Eri kitail ma o kiyang ipen walang Koht. Wasa makalangan. Ye wasawa magkitail ba na kalangan niya. Min sa wasa kitail, niyan sa wan atail anan laut kan. Rayo me sa kuta kasala to resas. Sas kayang kang Sasi anan ko man lahat masasi anan. Yung mga tama prokonard masasyan sasi kayang kosan kakan kamayo ikin sasi sapun na pararan kapay pararan kansa nama ang kakan kamnilik sasi
Semesahsi Kauno Hutan Kauno Semesahsi Milka kai kuri sakep riau sasang sasi momane tepis namar ki tepis uya namar ki men tir me kos makul ka uya re sal namen kamelai ne pisang men kas ken ki tie pene momar panga ka namar pila ne pisang men kamalang re pene wala we limen so kan me pu magutan suwatang re aswa ba kitie kamele la kaun swa ba kitie le kaun ke pilela na ri sa ke riau so sa ka kan kisang sa was ina katalan so mele le anan kaun aswa ina kuwi mo ai ina katala peita ina katala rekos we working mo pa wase ke me so was pe na sa so was ali sasa nakatala sasa nang sasa limbak pena sasa nang sasa kulkul pena naso kan sa kusme pakaw nang kakan sa menemen sas kakan sa nama sasa nang kiputulan ka sasi sa nama pasas wewekin tama di chom tama kasuyan darmamen man ki sacrifice lah bang kakan sawase melele isang sacrifice bang kakan sawase ya momoch sacrifice bang kakan sawase sir dan kakan sawase youth rasio so leleng na kason kapal puime sarma pulu gede ya sang sasi uya depan ko. Ya sang sasi uya depan ko. Sasi hono makaskul sangre. Ngai sa kamasa ngai utang kaskul sangre. Ngai puli ngai wewekin ngai perengkin tame ko wi. Ngai bangai kainu. En kagan kaiser mau sasi pa selok. Kauno me pang. Rasi bui me inala teri rasi insanama sang sasi bui no me pene amina en kakan kamleli sasi pasongan selok pume kauno no wiat sasi anda naksa kelangan kauno kalang kemasi bawa suk management ulian dira peneinei udah paski yang kema peneinei udah kalanan wan paron ama kairla sasi upene so school tanga kaweid sasi na kap pen kain sasi ona go upene na omeng semaskos komui me anagen pararan limpak komui me saganagen pararan mak taka sa kalang seinanin anagen Kaping sangin es wewekin wa komu koronge es pekpek na ansokis meskis peneinei lilti yang nakapado sa kamerele wa komu puli kis was laloy es insensuit so sorrow isang kis kasen anagen kubur melelei sa kangen papol kilto an sa una seinanin sa kangen Kaping sangin kayok matmataw mau lokaya kaperen na kung kupuragin late sombetag markasenti puan kagan uya meagos mamor na nasmoyo sen kagan sawe manukela wais mai seinanin Kapinga om tatagong kis sesek naman Kapingakin komui om kagan so sekin peneinei peneinei Salomon rasyan kaganeu kipene tama sa kaganeu kipene so sko teten tatok sa pagkomui kom kapayatay rasi kangeterela rasi wasan os rapai pa rasyan kagan kalingan ko promo yan so koros
Sebagai komui kamaneta kapaeta tame sansal mera kaparetore so skome wan kakan uya me ko smau na paruas seperti paki me puyonek ni moran nais no makemen iras Jesus Christ samat makatkat nalan maramui en sarawi moy muyan pweida kupromuyan uya usamba to watanan kat kito ranwat at tungal hawhaw lapasan kitibet toy kit magin lapata koaros magin uyati banget and their kalawang kit ren makatia maukan an kit sang ni maswat kan moy muita moy uya wow koko lati sautu ha kalana komasione sasi eu penena call ya sasi sowas onkan Masar ke mga kolwa. Tata